Okay, ulitin road. Madama kayo lang nga dumdumag. Iti programa mi. At kami manadila nga po kasamitan ng radio station Tintayar Cagayan Valley. 97.7 Sweet Radio Santiago City. Nag-Summit. And of course, kadoy lata po. Di mano yung John Sariala sa katuwid. John Mark. Ayan, igatangam ka no ti green nga grapes ni Jason. Kailangan na no bigat. 340 alaam ko na ni bagagkulat. Oh. Kaya once again, thank you so much po for keeping us your company. Ayan, until po, may kalong orasan, ado pa lang mati agbubuya ka ng didingin kanya ta. Kato i-share ko pa ito videos. Of course, kato atay tatad, atay ka anak nga ipampanagkul ko ako. Ayan, Odessa, Sariales, David, Pasyon. Ayan, ang pati ko na malipatan man yung pasyon. May kati ko mablaw ka lang katigiti kagaya mo, kaanakan, tarno, mumot, ipakasarita ni radio. Okay. I-share mo man balong dati programa. Okay, once again. Ayan. Sunod ka lang sa microphone, basang. Okay, kumusta, kaanakan? Hello, good afternoon po. Naku. Ayan. Ado nga men, mapapansin ko kada kito'y naglabas ng kaldaw ko. Ado, kada kita kikaya mo tutundum nga. Gusto nga kablawan man isuda. Hello sa inyong lahat. Marami kayo. Kasi baka hindi ko mabanggit lahat, may magreklamo. Take time. Sige, sakto mga palagi. Manipod, DJ Ang's Trading. Sino tinumdum nga. Okay, si Sept. And? Si Cheryl. Si Madam Noreen na nasa Makati naman. Wow, Makati tayo natatanin na rin. Yes. Ayan. Nakalive din siguro siya, no? Okay. Of course, to my loving husband na nasa sasakyan. Ayaw kong samahan eh. To my kids in Music Land, of course. Sa eskwela, dati ulit yung music na jubing. Yes, every Sunday. Anati kursuda. Piano, violin. Piano, violin. Nagsosyal man. Tadati kas tata. Idisik tayo ko awan. Iti pagadalan ti music. Isong ano kayo apong i-enhance. Dagit nga talento ti ubing. Actually, man iti talents tatan nga natay inborn nga kuna. Dakat man nga talents is acquired through environment. Of course, dagit ti pagadalan iti music. But I believe sigakat inborn nga talent at the age of 4. Makantamon nga po dagiti sonata. Ay kaya sampulan ta mga rodata. Baka nakan. Muray ka ta. Agagas ka tinaunag. Baka no kamaliak. Haan, maawatan tamad. Ayan. So once again, dati ka anak Miss... First time po. First time sa radyo. Ayan. Odessa. Hello to Tita Jing. Baka nakikinig ka. Of course, ang agliway ni Antim nga Gina. Ayan. Anong nga tati kansyonan tanga na saya. At ayan. Mahina ako sa... Ayan. Hi, DJ Lee. Ay, hello! Si Odessa after a long time. Pakinggan ko sa labas. Ang ganda ng boss niya. Pwede siyang maging DJ. Pwedeng mga DJ. Actually, agap ubra iso na po DJ Jet Montessori School of Ramon. Ano ba? Haman, apa nga, dakas ka di. Ayan. Hindi. Ayan. Iyasitig mo pa iti microphone. Atay man solo magkakantaan ngamin. Apa yung mga min ata kanta iti kantaan. Yung If I Ain't Got na lang. If I Ain't Got You. May lyrics ba? Biro ka mong balong tatay If I Ain't Got You dita. Haan dita ayan ti ko. Awan ti lyrics na atakan namin eh. Ayan. Kablaawa mo pa ito. Tatay ti Jai. Kenda Annabelle. Sige man. It's take time. Tatay. Hello to Tatay. Annabelle. Ate Vin. Kuya Nick and Jonaline and family. Dami-dami. Uncle Bobot and family. Of course. Tita Jing. Sino pa ba? To my friend Maika, kung nakikinig ka, hindi naman nagra-radyo din yan. Pero amom agsubsubli dagiti gusto iti radyo. Idi talaga mo nga man manon. Usually cellphone lata kada TV. But then lately napaliw ko idi rumuwaran iti programa mi nga Adda kami Manen ay talaga nga nagadu ti nagagatangin iti radyo. Isu nga nagpintas. Ano to, yung screen ko niya, time out niya baka 1 minute. 30 minutes. 30 minutes. Okay nga Rod, may isang sonata from may kaanakan Odessa. Katay ka segunda bu, kamuti second voice na tayo. Nga Rod. Pasensya kayo na apunog kamalian. Aba, nakaupo ako. Oo, itaas mo lang ganyan ang technique Ay, yan. yung bilbil ko.
Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. I've been there before, but that life's a bore, so full of the superficial. And some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. And some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Yeah. Some people search for a fountain, Mayata. promises forever young. Some people need 3 dozen roses, 'cause that's the only way to prove you love them. And if the world on a silver platter, and what good would it be? No one to share, no one who truly cares for me. And some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. And some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, you, you. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. If I ain't got you with me, baby, no, no, nothing in this whole wide world don't mean a thing. If I ain't got you with me, baby. Hindi ka pa na-in-love uli kumanta. Yan, di ka di. Nilab ako sa banyo. Sa banyo kumakanta. Hindi masapol nga, i-maximize mo na ita. Tay ko na ako, no dati talento, my God. Hamo nga ipaida, hamo nga limlimitaran dito pagbagim laang. Kaya mabali mo nga ako mansyon sa paminsan. Di ka di. Kasatata. Yan, kasata. Okay, kulkulong ka lang king kwinta di jayan. Aside from the school, ano ba iti kanayo mo nga Araramidan, makes you busy. Ayan, aside gardening. from gardening, actually, adati paggatangan di Jeramon nga naggagatangan ni Antim iti kakaktus. Naglagam. Dumamata-alata ka niya na. Ada nagatangan di 35 pesos lang kada kita hangarer, ngam kita rare adamoti. Oo nga, mahal. Dapat 280 di jay kasla adati moonlight kung kunan nga nga adati cactus sa baling nga color di nga. Nagpipintas nga talaga mo adati kita nga pakakumikuman iti babae. So, yan dagiti awan ko kuan na no dita kay balay aga hanlang nga dati magitong tungtong ti karuba ti kuan nyo. Ana makitong-tungtong ti karuba. Agmasetas kayo mat. Masetas kada daldalus iso. Ta iti may nga balay no awan iti mula na kasla nagliday nga kitaan. Yes. So masapol nga gumatang kay ti adu nga paspaso kasta lang. May nag-comment po dito. Anak ko na
Galing daw ni ma'am. Ayan, of course, kaanak dito ay anak ti kabsat ko iso nga may mesa nga puli. Of course. Oh, anapay iti kay mo kantaan dito ka mo langan balasan ko take it. Ito man ni Ala, dusmi, ataman na, sige. Sige, okay. Anapay iti mo bali mong isagot kinila kay mo. Awan mo't dita. 1,000 years. 1,000 years? Nalipatak ti second voice na di Giant. May isa nga very common dito nga sun anay ati nga common nga kanta para kanyam Dadalhin kita sa aking palasyo. Ala, madi akagas ka sa kang kanta data Madi. Magbait ko mga isagot Ano, kada DJ giti Lee Yung, Juan. yung isa, yung nasa baba. Yung line ba? May sinasabi si DJ Lee. ano sinasabi ni DJ Lee? Basta dyan na marinig yung kinanta mo sa Alasaa. Ay, hindi, grabe yun. Ayan. Hindi, mababasag yung mga salamin dito pag kinanta ko yun. Actually, champion mo dito iti kinansunan iti panawan na iti high school. Hindi panahon na. Mm-mm. Naglabas na. Ayan, kadagiti lasaa kung kunada iti. Lasaa. And iti upay lang ba 5 years as early as 5 years old provincial champion iso na. Idin, iso nga talaga mga Kanya, mo kita. makapalagi lang dagiti nga panahon nga kuyugang kabasang ko. Imbis nga mo kung anda nga mo. Ang kumalipatan. Kaditi man lang inan, one Wala, of kalakaan nga pyesa. Ay, kasi para kay ni tita, Ayan. aba. Ano ba yan? Ano ko pwedeng ilapit-lapit lang? Looking out for a place to go, where they play the right music, getting in the swing. You come to look for a king. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything is fine. You're in the mood for a dance, and when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine, oh yeah. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, taking the dancing queen. You're a teaser, you turn them on, leave them burning and then you're gone. Looking out for another, anyone can do. You're in the mood for a dance, and when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17.
kantapay ko na ni Antim ni awan lat pati dal-dalan ka. Tita Gina, of course, kanta ka latakan no, dita kan og patpatangan. Ako dati mo Antim. First time, tita. Ayan. Okay, lapit pa more sa microphone. Okay, that's it. Talaga mga makapasilib bukag. Iti Rick na no dati aggeges. Siyempre makainan namo ni John Mark ni Jai. Ayan, ang galing mo madam kasing pintas kan at boses mo kung nata dito from Dino Achuela. Ket dagiti pang ablaaw, kaysa rin lang at ito yung kaki-maximize mon, ag DJ kamutan. Ay, kasday. One, Allah, okay. nagrigatag ba sa Ilocano? Ay, patasam. Anak ko na tita. Good PM, anong pakikanta nyo man, Jai kumpare, it's me, Jess Pasqua. Ken dat lagman nga sonata manong, thanks. Okay, they're looking for among ti lag. Mati. It's a mystery song kasi nga dito name that tune dito. Okay. Oh. Naimbag nga malam yung amin dito sa stasyon Kuya Jun may kablao man ni mama kang birthday ito bigat September 3 talaga nga makapa-addict ta istasyon nyo Kuya. Basta alas 12 ti Domingon abang amin. Okay kablao nagapo kini Joy ti Purok 5 Rizal Santiago City. Thank you so much. Ayan, may sapay nga pa nga. Speaking of birthday, I would like to greet. Itag-Ilocano basan ko ayan. Speaking of English gamin. USA kasi siya. So I would like to greet Uncle Roger September 6 and Auntie Lita September 5. Yeah. Uncle June September 12. 19 na. Ay, 19, sorry. Oh my God. Kuya September 12. Mami September 24. Uncle Bubot September 26. Yes. And October 26. Dua ti birthday ni Uncle Bubot. September 26 kan October 26. Si kamat ti Kanda giti mamindon. rumwar nga apu ko ta. Good pa manong June kan ang makablaok man ajay lakay DJ abroad nga ni Ahmed Beskra, I miss you my love. Hope to see you soon, Ahmed. Ken kablaok pa dagiti gayam ko. Suda Hero, Rafael, Angelo, ket Billy. Says Ame. Yeah. Panagyaman manong I'm Jack. Ti Santiago City and please play the song si Siwit. Ay! play the song si Siwit. Okay, somebody requested for the song Way Back Into Love. Okay, can you do this? Walang lyrics. I don't know without lyrics. Nagalamat. Jinti ko dito. Agor ka ta i-search sa DJ. No, data nga kanta malaglagip ko ni Kuha. Ano na ito eh? Lyrics. Doray ka matik na ka-connect. Connect yan. Ay, connect mo na tayo. Connect na? Nagmaya man. Yan, bati ba, Jay, kabats ko ka na ako? Una natin ito, Tol. Pabati kami dito sa Sinsayon. Kasama ko si Dappanan. Nakikinig kami sa program nyo. Miss ka na namin. Okay, meron na. Ikabats ko nga taga Sinsayon. Special mention ko nam no ni Celso Dappanan. Hehe. Kana naman nagapukin ni Marvin Concepcionity Kabulay. Yan. Ay baka pa nagdagdagiyo dito Sinsayon, Santiago City. Okay, pero ko DJ Way Back Into Love dito ita baka no may awang kay nga duwa ka narigatan. Okay. Okay, so may isang sunata po nga pagtipunon tayo man ti boses ni John Mark ni Odessa. Nung mawang pa second voice na dito basta... Ano na? Okay, balong si Katek introducen. Wait lang, hindi ko alam saan nagpunta yung screenshot ko. Ay! Okay. Parang hindi atabot sa akin ito. Dapat nandito ka, Uncle, sa likod. Backup dancer. Okay. Dito na po. Dito natin na paluhan. Alam mo ka mabasak ata na yung hurika. Way Back Into Love. As Very requested. nervyos. Ano ba ako dyan? Sige. Okay. Practice apo. Practice ata practice. Pasensya kayon. Doon ka sa labas. Malaglagip ko ni Madam Sitit, no? Dahito iti kantaan. Practice mi dito practice. I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need him again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind.
I wanna do is find a way back into love. I can make it through without a way back into love. I've been watching, but the stars refuse to shine. I've been searching, but I just don't see the signs. I know that it's out there. There's gotta be something for my soul somewhere. I've been looking for someone to shed some light, not somebody just to get me through the night. I could use some direction, and I'm open to your suggestions. All I wanna do is find a way back into love. I can make it through without a way back into love. And if I open my heart again, I guess I'm hoping you'll be there for me in the end. Practice nga talaga. Sino dito? Ako yata. There are moments when I don't know if it's real or if anybody feels the way I feel. I need inspiration, not just another negotiation. All I wanna do is find a way back into love. I can make it through without a way back into love. And if I open my heart to you, I'm hoping you'll show me what to do. And if you help me to start again, you know that I'll be there for you in the end. Oh. Woo! Glaing! Ano yan? Wala na. Just give me your wish. Diba? Ay, puka-puka ko tayo nag. Tama na. Tama na ako. Yeah, thank you so much iti panag-guest mo. Ket Yay! maudi nga kwa mga panarita kadagiti gagayem mo. Nagriga mo gamit ang Ilocano. Keep listening. Of course, keep listening to Adda kami Manen, and maasahan na kadi for our next episode again. Ayan. Madi ka mo. Ang ganda-ganda kasi, I mean, sa bali laang no dati Adda ka ti radyo. Ayan, willing kaming makaduada ka for the next episode si Adda kami Manen. Kat sa pila kumata mapadas mo mati kumansyon ti Ilocano. Ayan, tada tati. Tantulat naman. Limatakan iti for decade do. Okay, nga Roda, thank you so much Basang, and I-greet ko man pa ni Kwa, Ate Roan. Ate Roan, hello! Salamat sa pagbili ng request ko. Ayan. All the way from Japan. Yun Ano? lang. Regalo ko sa aking anak nang galing pa ng Japan. Oh my God, kita man. Yes, straight from Ate Roan. Okay, thank you Roan. Ket Tatayo na ako. yan, ket ito no sa marunong episode no agbakasyon tumet ni kabsat nga Roan. Ni Adi nga Basang nga Roan. Kumay tayo og jamming dito. When agkansyon tumet dito ay apo may sa iso namat kadagiti nakadkaduami iti music apo ni Roan Cristina Fernandez nga naging Yes. champion iti na dumadumi nga sa Lisal, and si Miley pa iti TV. GGMA. Yes, nagaramon amin na kita apo. Kasama kini Mayra, no dati makamamo kini Mayra ka Irel. Ayan.
tagaw itatan, may samot kadigiti pioneer apong musicians nga nakadkadwa ti for the gado. Okay nga ro, thank you so much once again, Lasang. And yan, ingat sa pag-uwi. Ayan. Oh, yan. Katagsubsub. Ano oras na yan? Okay, it's nasa pa 30 minutes pa ilaang. Ayan. Ayan, kay kumansyot na ba? Okay, ingat ate. Kasi selfie muna yan. Okay, syempre. Okay, kumansyon ka mga balong. Ito Ano yung ta? Para ka digitay galas 3 ka. Sige. Para ka digitay kabats ko man ngagdengdenggag jisin sayon. Ni Celso Dapanan kini Marvin Concepcion. Para kanya yung day. Ha? Madama siguro siya dadag ito. Adda mga awag ken ka oras alas 3 ti parbangon mangigmo samit sa miweng ni aya may sa papel na sirayan ta sibay mo ako na ay ayaten ka. Di may sa anang ted ken ka ket puso nga grukbab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kanta mang sagit tapuso Syagdagrayo ken ka Ngamin awan kapagpadang Ngadda ka unggak Awan makabulod Ngadda kato'y puso Sikalae biyag ko Ngamin awan kapagpadang at kaunggak awan makabulod ngadda kato'y puso sikalae biyag ko sa anang pedken ka ket puso nga grukbab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen na ka tuy kanta amang sagid tapuso Syagdagrayo ken ka Ngamin awan kapagpadang Ngadda ka unggak Awan makabulod Ngadda kato'y puso Sikalae biyag ko Ngamin awan kapagpadang ngadda ka unggak awan makabulod ngadda kato'y puso sikalae biyag ko sikalae biyag ko sikalae biyag ko Ayan ka.
Pamumuinitip ko na ako. Okay, may isang feedback ito. Ang galing-galing bagay maging DJ si Miss Odessa. Ayan, request ko po loving arms kay Miss Odessa. Anong po pimano mo tanti ka anak ka. Okay, patpadasan tayo po nga maki-coordinate kanya na. No, kaya natin maki-jam kanya tayo every Sunday. Ayan, thank you so much po for that very nice feedback. And good PM po, pakikanta nyo man DJ Rain by Boy Mondragon. It's me, Jeff Pasqua. Kaya tamang balong? Nalipahatak sa samutan. Oray na adyang i-request na hatak. Oo, nga rood. Nariga. Piya pa yung sabon, tanala ka. Oo, nga makita lata. Okay, kaboses mo ni mama mo ni Manang Felicia kung nadaman dito. Ay, okay. Pangtawag ng tanghalan mo't game Sir June at taka anakam kuna na huwan eksakto G Robinson adote audition tatadiya. Request ko man hindi kanta nga To Love You More. Wow, ni Ate Odessa man aja yan. You see the positive feedback. So may kanto. May kanto manan basang. Ako kata biro kanta man DJ Rain. Kaya mo kantaan. Duwata sige tagbasak pelagarot ko. Okay, go ahead. Pabati daw yung pamangkin ni Celso. Birthday niya ngayon. Happy birthday kay Sheila May Gumpal from Daniel Dapanan. Ayan. Tisinsayon, Santiago City. Hello po, watching from Kingdom of Saudi Arabia from Mercedes po. Naibag nga malamyo mga idol. Ingat po kayo at more power sa duo ninyo. More blessings po from Mary Grace Cariaga. Hindi ka mo ti-pitch na tayo ito eh. No. Rain gently fall kita man i-pitch na tayo. Okay. Say good night. Bansa mat. Siyempre, nagnato mo di chorus na ata. Padasan na. Nalipatak sa bakag sintonado, kababay man. Rain gently falls whenever we say goodnight. Falling like when you're out of sight. Rain follows me even in my bed, and rain is the tears that I shed. Natakan boyet. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall. Each day is like winter time. But I can never say I care. I know it won't be smart. Somebody owns your heart. It can never be mine. So it rains when you're near, knowing we can't even touch. Rain knows that I love you so much, but I know that my love will only cause you pain. So I'd rather live with the rain. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall. Each day is like winter time. But I can never say I care. I know it won't be smart. Somebody owns your heart. It can never be mine. Agtodo nga talagan. Kung nada mo, Rain. Sa bali nga tayo, instrumental na mo. My favorite, Rain from Auntie Esther Calibusa. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall. Each day is like winter time. But I can never say I care. I
know it won't be smart. Somebody owns your heart. It can never be mine. There'll be no sunshine in my life until you say you're mine, oh mine. There'll be no summer, spring or fall. Each day is like winter time. But I can never say I care. I know it won't be smart. Somebody owns your heart. It can never be mine. Somebody owns your heart. It can never be mine. Good afternoon, manen. Pakigri man dagiti kasinsin ko nga da von makmak pot tonton. Apo kang kaslaks tamo kadagiti agkakaras ken ni Rina ni Pocano kan Paulo. Pakiplay man da di maublawak. Mildred, greetings from attorney, yeah, Dorman Olivar, wow. From a National High School Incorporated in Manufacturing Corporation. Just kidding. Good afternoon ka, Kapsat Dorman Olivar, and kasama kini Abalayon Adel. Iso tinag-comment jag todo nga talagan. Iso na tinag-comment or uray text na takas kurang iti makadomingo no ag-text Abalayan kung nag-message gayam kanyam. So si kalatano ka ti pag-textan nan babaan na kon di kag-text kanya kung Kapsat Adel. Di amalatan di pag-text samon dati man na kuna ni Peru aban Mirasol watching from UAE kablaawak man ti amin nga taga Inanama family aban at taga Delphine Albano siguro to Peru family. Thanks idol. Kana bit ti Jesse Nagsagaray. Just greet Ancheta and Nagsagaray family sa jadi pakikan naman nong jay si Siwit agsala ni Uncle Rudy. Oy, si Siwit. Si Siwit. Di ba Nagsagaray kasinsin siguro ni ko ato asawa ni Bigoy. Nagsagaray. Man, pakigreet man dagiti padak ng Ilocano dito Security Forces Hospital Isoda Marises, Priscilla, Grace ken Gabi. Salamat manong ken Adi. Kapsat kano di manugang ni kwa. Kapsat di manug. Kapsat ni kwa nga talaga. Kapsat ni naganan. Basta kapsat na ang asawa ni Bigoy. Nagan na kat ate ni Jesse Nagsagaray. Okay. Hangarod dati nag-request si Siwit ken may paayan kadagiti taga Villa Beltran. Aglalo kin naman ng Rosie. Ayan. Sino pa dagiti sigurado magdidingang dijay? Aduda. 58 na amin. Ken pati taga Villa Carmen ani Christine. Christine. Hangarod. Para kadagiti taga Jadi. Ken Villa Beltran, ken Villa Carmen, ken Aminan. Sa tayo nakalugan tinuang. Matoke ko naman. Awat ton dinukmaa ay ayama intaro ka amma sisiwit una ata no kadno gamanyo to kayan na imayo iso nga amaan nyo sa toong sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko. Lulumawa borboron ko. Sumurag no ogomanyo tasako dinampaamo. That's greetings kanyam.
agpasalamat lang ni Sir Dorman kung nagat kasaunay ka no tirag sa adangan nakangag siyempre aglalo ni Paulo kani Pocano. 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 Hello mga karuba, good Sunday sa Malakman nga road from Lusing Domingo. Oh, go ahead. When manong kabsat ko, thanks po from Jesse Nagsagaray. Wow. Nice voice. Umabo nga ta di Jedi ito yung programa. Ay itagayang Facebook Live. Ano nga ta imuli di kayo? Siguro hindi may message nga kayo. No saan ka? Ada ili kasi ada ili tata. Internet shop kasi. Ano may kantong bumisita toy Santiago, Kapsat. Imoy ko binisita, igaw di sobok na. Adi di ka ng Laguna, Gupobra. Oy, nangitlog si Dua, maam-amaan siya. Nupi unyo maam-amo, mampakada kayo. Tapno maagoman nyo, sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko. Lumawa borboron ko. Sumurag no agomanyo, tasa ko dinampaamo. Sisiwit ko, sisiwit ko. Lumawa borboron ko. Sumurag noog gomanyo, tasa ko dinampaamo. Antisoping Ayan ti suping agaapan dagiti ubing at nantuman nagipulong tunpan nagaawiten sada kantuman salangadan dagiti naganaken pimang kapayan si kantuman ti dakesen. Ayan ti suping rabi insimumulagat kapailaen lesson plan test papers can quizzes ti sangsangwen sagadan tu pay apaen kunadan tu a favoritism pati ni principal ayunan at naganaken. Ay antisuping unay adungdungum ti ubing tay awan balon na pagpasarem no daagibit ket ay ayuem intun sudat din makelen padrina kanto pay manen isang damon ta ATM antisuping. Ay antisuping mas masetas man ti ingka ubraen day ta arubayam nagranyag ay apalak pay ket din no pa nagseserek bagkatem si papa abunagem samtula iuwid no nagtengen bakasyunen. Ay antisuping makasagay sayen. Hindi kami kantan. Kala nakapso. Alasot. O paro asumana o. Ala emonte native amanog. Pangagas mo daman banog. Pambaram dun amang ipasaday to'y barog. Ay antisuping unay adungdungum di ubing tay awan balon na pagpasarem no daagibit ket ay ayuem intun isudat din makelen padrina kanto pay manen isalda munta ATM antisuping.
Palusot ka pa eh. Tikinado kang kantatan balong ko, malilipatak pa kita tutuntunan na tayo ito. Ayan. Nang ano ka eh. Balat! Ay antisuping, unay adungdungum ti upuping, tay awan balon na pagpasarem, nada agibit ket ay ayuem, intong isudat din makelen, padrina kanto pa'y manen, isalda monta ATM, antisuping. Ay antisuping mas masetas man tiing ka obraen. Day taarubayam nagranyag ay apalag paikit din no pa nagseserek bagkatem si papasuk abunagem samtula iyawid no nagtengen bakasyunen samtula iyawid no nagtengen bakasyunen. 251. Yeah. Nagmayat ti ubrak no kastoy nga agdi gusak tay sabunti pagay ayamak tangamin agpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras, sabay ramas agay ayam sabon na kaganganas ganasek unay ti agsabon amin nga abot ko kenlik kaong sabon akpay daytoy agong dagitoy kikit inag idoron-doron sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir pusiken pusong sabon akpay tuy barukong sabay selang sakto idumudong nagganas iyagdigos agay ayam iti sabon aglaluno iyaradong ipababa ipangato o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay-ayo ka. Okay, yan alamin natin Timothy nga sunata miya po. Kaya tagyaman kami, di pa nang kaduayo kata kami. Dila sulit talong oras. Wan, kan pagpasensyaan nyo, no, madi minabasa. Dagiti pangablao yung. Wan, tanagado o dagamen. Yan. Pagyaman miya po. Once again, tuno next week man yan, same time. Alas 12 ka na alas 3. Dito lang nga po kasamit ng radio station. 97.7 Street Radio, Santiago City. Nagsanay. Sapay ko mata, di kay Ma'am Oma. Wow. Nagmayat ti ubrat Mayat no kastoy nga agdi gusak tay sabunti pagay ayamak tangamin agpagpagalisak paturay ko nga aglablabutab tay galis na nakamay mayat sabay apiras sabay ramas agay ayam sabon na kaganganas ganasek unay iti agsabon amin nga abot ko kenlik kaong sabon akpay daytoy agong dagitoy kikit inak idoron-doron sabon akpay daytoy kibong sabay kirkir pusiken pusong sabon akpay tuy barukong sabay selang sakto idumudong nagganas iyagdigos agay ayam iti sabon aglaluno iyaradong ipababa ipangato o sabon nagmayat ka o sabon makapabang arka
O sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat tiyag tigos, do tay sabon ti igus-gusugos. Tay galis na nakalamlamuyot, nagganas nga iapros-apros. Aglalo no petke-petkel, kadagiti mas masel. Agket ka nga kasla agsugel, ganas ti sabon na kamay mayat, ikaten at gagatel. O sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Ngaro, dito na po ti nagibusan, iti programa mi, ket na once again, our panagyaman, kastaunay kada kayo po, na impuswan nga panagyaman, ket goodbye, Apo, and God bless everyone. Bye-bye.